Nong yalamu bolong MLA jongga Bharatiya Janata Party na penthor umkra constituency uba AL hek ulong ba kalentirel kalong badan kam hadu kata na kabenta ka yok ka kot ha ka jela. Ulong ba haus medhi uyoi balada kalentirel kanwan sya ka jela kanlong ka jingmentoy ha ka liang ka khayi ka pateng. Habakali bagani ke jingkwa jungu kalong pat hapdeng ke jingdawa pentri kam ya ka inner line permit banyada na ke jing wanrung kertep ki briu ki banabar jala ulong bagadon kam ban penklan ya ki an bat ha ke ju kapor kadon kam ru ya ka roy kapar. Dalam impet bahaya kai ke penting ekonomi dada kawan karunwi kan pensuk si buan ha dan benda ka ki tiar rap nang ni na po ka state ke jungi na bagi ket si bagi state tu ka dor ka along ka ba dor ka batat ba dor ka biang la benyo tinang daw ngidon kam benyo ya ka railway kung ki state da no is barok la connect lu daga railway ke jingi ingi benyo ya ka railway bangin nginong manginum tre railway hanga iti ngam hanga tingau ngidon kam Yu ipat na kaliang juga district council tangsen kala lagi kendu yu siam. Bat kapan pauru ba ka kanam ai kata kejing menjur habai dei bat kejing pan NOC jong ka sorkar. Kata ta kejing i jong ka district council hi kam la banong kejing temu jong district council kena pikli hi nga nam ta jimen toy ta ka roy ka par jong state ngidon kam mandon ka belwi ko state ni. Mut pistan me na ka jing kren jong siam ba lakuno day ban yop ka lantiral am nga start me kumu national executive member jong BJP kumu BJP leader nga kan ni kata tetapi aku ada baisar jong siam lu kaso day hi tapi ang piru kapren ka cipur khap punun ra ni lantiral ase kala benong ka toy le mo pion mereka kata kapren ki dawa arta di ka LP baliada ka flux tidak kumu ngelam BJP ka ani di klan bet Dalam pengklannya kaan, kiri development di Banuan Pi, dalam tinggi development, kaan di pengklannya kaan, mengibar orang ni, sistem pengklannya kaan, development di Banuan Pi.